Today, NSY Goa met the Honorable Governor with the issue of pending results of undergraduate and postgraduate students. Goa University has become a blunder. You can see that in the NRF ranking and also in NEC grading. It has become parampara of Goa University to declare the result late. Every year, every semester पहिले जाल्यार तुम्ही result late जाता. Last semester NSY Goa protested. We were also detained. मागीर तेच्या मागीर 2-3 दीस मागीर result declared जाला. So what is the issue with Goa University? So the only issue with the Goa University is the software what Goa University is using. There is a system called Goa University Management System. So today we came to Governor to file a complaint against Goa University, against this system. This Goa University Management System, जेन्ना एक student admission घेता first year, till he pass out, he be in the system. Entire his roll number, his registration, his exam registration, his exam paper registration, his fees, मागीर ताजे result preparation is done in this system called Goa University Management System. And till date, Goa University has paid 8 CR to this company. 8 CR. 8 CR पे केला ही कंपनी. पण अजून पर्यंत हेजो फायदो खंयच्या स्टुडंटाक जायना. आनी जेन्ना जेन्ना आमी वयता रजिस्ट्राराक मेळटा, COEक मेळटा, वायस चान्सलराक मेळटा, ते कितें म्हणटा की कॉलेजीस हॅज नॉट सेंड द मार्क्स टू देम. हे सरळ फोट. Because we have asked all the colleges and we have spoken to the principal. Colleges send their marks on time. कॉलेजीकडे रिकॉर्ड हा, आउटवर्ड रिकॉर्ड हा, जेन्ना तेंच्यांनी मार्क्स धाडला ते कॉलेजीचा युनिवर्सिटीक. सो आय चॅलेंज द गोवा युनिवर्सिटी. तुमकां जर खबर आहा खंयच्या कॉलेजीन लेट धाडला मार्क्स जाल्यार दाखयात म्हणून. ऑन व्हाईट पेपर शो विच कॉलेज हॅज नॉट सेंड द मार्क्स. बिकॉज वी नो वी हॅव प्रूफ दॅट ईच अँड एवरी कॉलेज हॅज सेंड द मार्क्स ऑन टायम. तुम्ही केन्नाय गेल्यार तुम्ही तिथं म्हणटले कॉलेजीस आर नॉट सेंडिंग द मार्क्स बिकॉज दे नेवर से दॅट देर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम, देर इज अ प्रॉब्लम इन द सॉफ्टवेअर. I don't know why they want to support this software. I don't know why they are hiding and they are supporting this company. आमकां दुबाव हा की 8 CR जे मोडला हेंच्यांनी ह्या सॉफ्टवेअरार तांचे कितें फायदो जाता. इज वायस चान्सलर हॅविंग सम बेनिफीट इन दीस 8 CR or chancellor or registrar or COE? There is some gapla in this. 8 CR तुम्ही एका कंपनीक दिता to structure everything. Entire university, entire business of university is there in this software. Right from admission level to the fees level to the result. तो तुमचो सिस्टमूच सारको चलना. एक तुमकां सिंपल एग्जांपल दिता हांव, लोकल एग्जांपल. गोवा युनिवर्सिटी एक एग्जाम कंडक्ट करता कॉल्ड गोवा युनिवर्सिटी पोस्ट ग्रॅज्युएशन एग्जाम, JUPET. तातूंत डिफरंट कॉलेजीसान एडमिशन गावता फॉर पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्सीस. ती एग्जाम सुद्दां जाली, भुरगे सिलेक्ट जाले, भुरग्यांनी फी सुद्दां भरली, पूण आजून पर्यंत पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज चालू जायना बिकॉज अंडर ग्रॅज्युएटचे रिजल्टूच डिक्लेअर जावंक ना. दुसरो एग्जांपल लॉ कॉलेजीस. लॉ कॉलेजीचो एडमिशन सुरू जालो बट स्टुडंट्स कान अप्लाय बिकॉज तांचे कडेन मार्कशीटूच ना. एंड मेनी ऑफ द स्टुडंट्स हॅव अप्लायड आउटसायड गोवा अब्रॉड एंड ऑल, पूण दे कांट गो. मेनी ऑफ द स्टुडंट्स हॅव गॉट द लेटर, जॉयनिंग लेटर ऑफ द जॉब, पूण दे कांट गो. दीस इज द स्टेट ऑफ गोवा युनिवर्सिटी. एक स्टुडंट इतलो त्रास घेवन शिकता. खुबशे स्टुडंट लोन काडला स्टुडंट्सांनी इंजिनियरींग बी करपाक. ते इतले शिकता आनी तांकां तेंचो स्वताचो रिजल्ट गावना म्हणजे आनी कितें उरला. गोवा युनिवर्सिटी इज फॉर द स्टुडंट बट दे कान गेट द ओन रिजल्ट ऑन टायम. देन वॉट इज यूज ऑफ दीस गोवा युनिवर्सिटी. पयलीं आदी आनी आतां सुद्दां जितले आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ जे आहा गोंयांत ते गोवा भायर वयताले फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, फॉर एन अब्रॉड वयता फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज. बट युनिवर्सिटीची इतली हालत जाला दॅट नाव स्टुडंट्स आर मायग्रेटींग टू अदर स्टेट फॉर हायर स्टडीज. स्टुडंट्स आर मायग्रेटींग फॉर अदर स्टेट्स फॉर हायर स्टडीज बिकॉज तांकां ही परंपरा जी आहा युनिवर्सिटीची इन डिले इन रिजल्ट, तांचो रँक आनी तांचे ग्रेड पळोवन नो स्टुडंट्स वॉन्ट टू स्टडी मास्टर्स इन गोवा युनिवर्सिटी. इफ यू गो टू सी द नंबर ऑफ फॉरेन स्टुडंट इन गोवा युनिवर्सिटी इज डिक्रीजिंग. द नंबर ऑफ स्टुडंट आउटसायड गोवा हू वॉन्ट्स टू स्टडी इन गोवा इज डिक्रीजिंग. So we have appealed the governor to investigate into this and investigate into this software. आणि कितें जे कोण तितून इन्वॉल्व आसा, रजिस्ट्रार आसूं, वायस चान्सलर आसूं, तूं तांकां इन्वेस्टिगेट कर एंड गीव जस्टीस टू द स्टुडंट्स. जस्ट बिकॉज ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट्स आर सफरींग. देर आर 10,000 स्टुडंट्स हू आर इन फायनल इयर, तांचो रिजल्ट गावंक ना अजून. दीस इज नॉट अ जोक. एंड चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत
should interfere in this. We know that Goa is an autonomous college, but Goa University is an autonomous university, but it is the only public university of the Goa, of the state. So it's the responsibility of state government as an education minister, you should interfere in this. चीफ मिनिस्टराक 2019 चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें की आपल्याक प्रो चान्सेलर जावंक जाय म्हणून. यू शूड फर्स्ट बिकम प्रो स्टुडंट. You should first become pro Goa University. You should come to Goa University. You should have a meeting with Chancellor, with Vice Chancellor, with Registrar, and find out what is the issue with the result, and find out how the rank is coming down, and find out how the grade is coming down. To get a good grade and to come in top 100 universities, आता तो ड्रीम मशीन जाला. आता थंय आमी पावचेच ना. द बेसिक जे आहा द रिजल्ट तरी तुमी पयलीं डिक्लेअर करात. आणि CM म्हणटा की गोवा इज अ नंबर 1 एड्युकेशन स्टेट. इज दिस अ नंबर 1 एड्युकेशन स्टेट? आयज ताणें एक स्टेटमेंट केला दॅट नॅशनल अचिवमेंट सर्वे. इन दॅट सर्वे द परफॉर्मन्स ऑफ द स्कूल स्टुडंट हेज कम डावन. एका सभान ताणें म्हटलां. आनी तो कितें म्हणटा की ही सेज दॅट सर्वे इज हॉन्टिंग हिम. द रँक ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी नॉट हॉन्टिंग हिम. द ग्रेड ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी नॉट हॉन्टिंग हिम. And more than 50% of school has only one teacher in Goa. More than 50% of government schools in Goa has more than only one teacher. So ही जबाबदारी कोणाची? ही जबाबदारी एड्युकेशन मिनिस्टराची न्हू. So we ask the education minister Pramod Sawant to interfere in this matter and solve this issue. The future of 10,000 students at stake. And if he can't solve the issue, he should resign from the education ministry. And he should give a charge to someone else who can act as a full-time education minister. We don't want a part-time education minister. We want a full-time education minister. Pramod Sawant part-time, so he's on leave. Ashe dista, he's on leave. I don't know when last he came and he met the registrar, he came and met the vice chancellor. So this is a scam. आमकां दुबाव हा की 8 करोड जे मोडला हे सॉफ्टवेरान, हेतून कितें स्कॅम आसा आमकां दुबाव आसा. इतले मोडून सुद्दां इफ द कंपनी कांट प्रोवायड अ बेसिक फॅसिलिटी ऑफ रिजल्ट ऑफ डिक्लेरिंग रिजल्ट, आनी उरला कितें. And we have filed a complaint to the governor, and as per the notification of the Goa University, तांच्यांनी पयलीं सांगलेलें की 5th August by tomorrow result will be declared. Now they have told that 18th August result will be declared. So we, through the media, we just want to tell the Goa University, the Vice Chancellor, don't lie to the people of Goa, don't lie to the students of Goa. All the colleges are sending marks on time. It's your fault. It's your fault that you can't provide a good facility of declaring result. So we are warning the Goa University that 18th is a date when they are saying that they will declare the result. If by 18th they don't declare the result, on 19th, NSY Goa, along with all the affected students, will get out the Goa University and will make sure की registrar आणि vice chancellor आम्ही भायर येवपाक दिवचे ना. जेन्ना पर आमकां solution दिना तेन्ना पर आमी तांकां घरा वचपाक दिवचे ना. Because this is a height. This is not the first time. Every year, every semester NSY Goa has to protest. लास्ट सेमिस्टर आमी प्रोटेस्ट केलो, मागीर डिक्लेअर केलो. ताजे पयलीं इंजिनियरींग स्टुडंट्सा वांगडा आमी प्रोटेस्ट केलो, तेन्ना तेंचो डिक्लेअर केलो. ताजे पयलीं लॉ स्टुडंट्सा वांगडा आमच्यांनी प्रोटेस्ट केलो, तेन्ना तेंचो डिक्लेअर केलो. सो जेन्ना आमी प्रोटेस्ट करता तेन्ना तुमी डिक्लेअर करतले, तर आमी करतले प्रोटेस्ट परतून. ऑन 18th if you can't provide the result, then on 19th we will protest and we will make sure that these students get justice. Don't play with 10,000 students and don't play with their future. कोणाकोणाचे रिजल्ट आता पेंडिंग उरले? All the undergraduate BA, BCom, BSc आसूं, BBA आसूं, BCA आसूं, सगळे undergraduate courses and postgraduate courses in affiliated colleges, तांचे रिजल्ट पेंडिंग आहा. आनी तुमकां खबर आहा आमी लास्ट सेमिस्टर सुद्दां इशू घेतलेलो. ऑनलायन डिक्लेअर जावंक ना. रिजल्ट डिक्लेअर जावकूच ना. ऑनलायन ना, रिजल्ट डिक्लेअर जावकूच ना. एंड दिस इज लॉंग इशू. रायट फ्रॉम 2 years दिस इशू हॅज बीन फेस्ड बाय द स्टुडंट. लास्ट सेमिस्टर सुद्दां आमच्यांनी काडलेलो इशू आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की आपूण सॉल्व करता म्हणून. बट नाव रजिस्ट्रार इज सेइंग दॅट इट वील टेक मोर टायम. म्हणजे तो म्हणटा अनऑफिशियली, तो म्हणटा की इट वील टेक मोर 8 months टू डेवलप वन सॉफ्टवेअर टू डिक्लेअर अ रिजल्ट. सो 8 महिने स्टुडंट्स रावतले आमचे. 8 महिने म्हणल्यार यू आर लुजींग 1 year फॉर द स्टुडंट. 1 year स्टुडंट वील लूज 1 precious years फॉर युअर फॉल्ट and student will lose 1 precious year for the job purpose. The Goa University is in blunder. This is a pathetic situation. The result you can see in NRF ranking and NEC grading, and there is no hope that Goa University will improve. We've spoken to many of the educationists to get the good rank and to come under good NEC grading. It will take years. आता जी सिच्युएशन आसा युनिव्हर्सिटीन क्रिएट केला, आता ताका वर्सां लागतली, 5-10 वर्सां लागतली टू कम अंडर
top 100 universities खंय. So I'm just saying that is a dream now. Forget about that. Basic facility of result तुम्ही declare करात. इतलेच मागता हांव. ते ऑफलायन कित्याक करनात ते खंयचे? हो तुमचो रिजल्ट आसा तो तेच म्हणटा. There is one meeting was held at last semester of all the principals meeting जाल्ली. In all the principals meeting, principalan suggest केल्लो vice chancellor की this GUMS Goa University Management System should be scrapped. It is a total disaster. प्रिन्सिपलान सांगलेलें तांकां आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की स्क्रॅप करात आनी दुसरो सॉफ्टवेअर हाडात नाल्यार मॅन्युअल मोड करात. मॅन्युअल मोड म्हणल्यार कितें, तूं डिक्लेअर द रिजल्ट थ्रू द मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट. पयलीं मॅन्युअली तसो जातालो रिजल्ट. सो तेंच्यांनी तसो तुका सुजाव दिला. पूण आय डोंट नो वाय गोवा युनिवर्सिटी नॉट लिसनींग. आय डोंट नो वाय गोवा युनिवर्सिटी सपोर्टिंग दॅट सॉफ्टवेअर अँड सपोर्टिंग दीस कंपनी. सो गोवा युनिवर्सिटी शूड डिक्लेअर द रिजल्ट इन मॅन्युअल मोड अँड फिनिश इट ऑफ. कित्याक मॅन्युअल मोडान सुद्दां तुमी केन्ना करता, टॅब्युलेट करता, it is more faster than the software because the software has so much bugs.